ko détail go mi woni e yaltinande ɗo fiyo yiwu andon ko honɗum o yalti ɗo tigi tigi yon non andon est ce que ko yaltiri ko fattanagol mo kanko Aliou Ba ka ko argol waɗa marchandise makko on yeeyamo comme il a ses habitudes jentite moƴƴa intingol ɓiiji ɗin fii yo en fof ɓe wawa yiitade e muɗum haray ɗen weltori leydi meɗen ni ko ɗum ɗon fewndiden fewndo ɗo haray ko immorde ɗin ɓiiji ɗum fof tawde ko wakkilaniɗo leydi ndi tawde ko faalaɗo e leydi ndi banto tawde koye développement wonde tawde hiɗen e transition hiɗen mari laamiɓe ƴettituɓe laamu ngun fii ɓayru hay piiji ɗin ala yarde no haaniri noon ɓe faala waɗde refondation haray si ɓe deuxième fois Conte minni ko nayi o wi deuxième fois refondation ɗum ɗo waɗiri ni haray no mapini en fi sariya on no mapini en fi ka gonga on no ñiibira ka nder leydi meɗen haray ko fi ɗum ɗon hannde min tigi mi woni fewtude e moɗon ɗo fiye yewta haray wiyama imo fewtini lanɗon konngudi musuɗi no gasa haray ino wattande yiila no kumpitede woni yaare no onon kono yiron ɗum murade miɗo daarude seeɗa ɗo e ɗo kono ɓayru mi wawata ñaawude tawde kadi hande rôle an on komi woni gollude kongo fi leydi lagine ɗin fof komi faala ko plutôt ko fewtugol e sariya o fewtugol e laamiɓe ɓen toro ok waɗen ɗo pause jam jentite moƴƴa ko moni e wolde ɗo kon par ce que révolution on ko hakkundeji men taw o yi jusqu'ici mi ata kaali goɗɗo mo leñol go ko wonɓe ɓen e meɗen ɓe inni wosi ko yo ilu ko ma dewa taw mi faala taw ka dewi ɗo kaka dewi ɗo taw mi faala en laɓɓi moƴƴa Ceerno Yaya Adori taw présentagol o inni ko kanko woni président tabital pulako Guinée goo anditen noon ko ni kañum kadi Alaji Alseni wirno kamɓe woni président coordination fulɓe haali pulal Guinée même chose e yika yaltoy ɗon e hoore maɓɓe ɗo oɗo kañum kadi no yewtude noon joni fi coordination goo c'est à dire si innama Fuuta ko Sengo almamiɓe ɓen ko ɗum woni khalifa o e kañum wonɓe ɓen takko khalifa o ɗum ɗon iɗen andi ko hombo woni piyorre kañum CNRD nde nder ton innama hande kadi coordination on e yi ko Alaji Alseni waɗa ɗo ko ɓe yimmi ɓe naɓama ɗo hay soirée e yi ɗum ɗon fof ala kan wowlano ɗum ɗon ɓen kadi yaɓani joni noon tabital pulako on kañum kadi no haton jina par ce que tabital pulako on kañum ina lagine ton kañum ko international ko hen fof tabital pulako woni joni noon ko yo yalto fewta CNRD ko min woni awa haray on mo tawata hino ɗo Sengo ɗon on joni no min mi fewti on onon mi andini on mi tawti refondation moɗon o hande kadi na transition wonɗe yewde fimum ko refondation min Ceerno Yaya e kala ɓenɓe mi ardi son jaɓila wondema min ko min woni mo reconnaisse ɗon o min miɗo reconnaisse wondema on fuɗɗike refondation ma o hande kadi na e transition wonɗon en deuxièmement min komi leader de parti politique ɗum o wowlali ɗum nder ɗo kono mo mari parti politique makko et d'après nos informations parti makko no tawa kañum kadi ɗi waɗaɗi en observation si tawi ɗi waɗaka en suspension immoɓe am ɓen ka politique mes confrères mes camarades mes compères min mi tawaka e maɓɓe tawɓe ɓen kamɓe ɓe inni ɓe reconnaissa on hande kadi wiwɓe ɓen 1er janvier ara ɓe reconnaissa min ka casquette an miɗo reconnaissi ko onon woni autorité ji ɗin onon laamu ngun wattane ila moƴƴa e koko moni e wolde ɗo société civile on fop à l'unanimité wi'i à partir du 1er janvier 2025 ɓe reconnaissa hande kadi CNRD ɓe reconnaissa kala ko inete autorité maɓɓe e institution maɓɓe Ceerno Yaya ɗo yalti wi'i kanko e inde coordination on himo jaɓi han joni mo fewti laamu ngun mo fewti sariya on himo jaɓi kanko wondema ko ɓe lamɓe ko ɗum ɗo kañum kadi Alaji Alseni wiwno e hoore giɗo fulɓe ñande ɓe innanoɓe joƴƴinama ɓe innano kamɓe kadi ɓe fewta e laamu ngun ɓe jeeja ɓe torike ɓe ɓiɗɗo maɓɓe on suka maɓɓe on wiyeteɗo on giɗo fulɓe yo ƴettu o jonnaɓe mo ko ɗum ɓe yiwno e yiɗon kañum kadi konno yaltiri hande ɗo ko kamɓe tigi mari probléme kamɓe e sariya on kono mi woni e yaltinande ɗum ɗo ko ñande waɗoyi par ce que ko ni kañum kadi mi wowlirno fi maɓɓe kamɓe hiyon taw déjà wata waɗu hande kadi e ronki wiwgol ngol ko en wowlutu ko jama on fop yi ɗum ɗo anda mi ronki noon kow dénonce gongol mi ronki inno gongol ɓeɗo e ɓeɗo ko ɓe woni probléme o yo nanu ɗum ɗo ha gasa faamon kanko
o fuɗɗike déjà yeyugol marchandise makko o fuɗɗike déjà piyonje makko de naafi Aliou Ba wari yewtugol ɗo goy ko woni o ɓaari tori Aliou Ba ko tawata ɗon sondu ko koɗo maaro kono ko genal wala no ɓaarota o bakitorimo ɗo kono ko marchandise makko ko message makko o addi yo senerde nano anda si ɓe ɗaɓɓude hande ɗo aliyejo Fouta wallitotoɗo ɓe kanko Ceerno Yaya mo ɗo I'm here je suis là mamse ɓe landiki question ki ko ne usur mamse ɓe wiyoɓe ɗum ko ɓuri ko ngara ɓe anda anduɓe ɓe monsieur on tigi innay kaari oui c'est quoi les 4 points cardinaux on tigi immo wola kanko mamse ko ɗum woni wadde ɗo mbeɗa andi ɓe Ceerno Yaya on formellement change mo disco woni reye mais lannali ɗum ɗo ko pose un tumi waɗanno on yo jentito andon stratégie makko en konti taw laabi ɗiɗi refondation o kam mi waɗi pose on ɗo o yewti o wi o fewta e laamu ngun donc kanko han joni mo jaɓi CNRD ko ɓe lamɓe mais c'est pas tout muña tafi woni ɗen ɗo ko ɓe muño enin fam ɓe nana e wolu mettuɗi meɗen ɗi kanko kamɓe ko ɓe laamiɓe ɓe nana ɗum ɗon hare gol ko ko ɓeɗo noon habbori ɗen yo fewtu laamu ngun inna kaari e kaari nangama opérateur économique jo amen kaarijo nangama yimɓe raɗaɓe ɓen ka binde stade ɓe lancanama e raɗa ɗon ka plantation muɗum sonna hande kadi wota wattu o taximan jo ɗo o chauffeur jo camion ɗo tawɓe ɓen ɓeɗo doolama ko ɓiɓɓe amen ni duwaɗo yaltude on tutta ka himpare fewtita laamu ngu ko ɗo woni e wiide min fewta yo ngono laamu ngun min jeeja on min toro on yo ndaaru ka muñal moɗon ka moƴƴuki moɗon yurminon men meɗen andigo hiɗon bonni kono gasi ono yaafemen menen haysi on bonni na probléme yandi men torike on muñe nane ko mi wolta ko wonde haysi men mettini ko sabu wonɓe ɓaawa men ɓe nani yandi ko ɓeɗo immoto dartano on ɓe wonɓe jeejude bonnowo on ɗo yo ɓe immo ɓe darano wona ɗo bonnede wona ɗo toñede ɓe wawa immade defano voilà probléme mo jogiɗen o voilà nduttuji ɗi jogiɗen ɗin voilà deeli ɗi jogiɗen ɗin il faut dire les choses comme tel andi mi yetti ko hande kadi je ne marcherai pas mes mots ici je ne les marcherai pas hande kadi en wiya piiji ɗi gbee ɓay tun hande kadi ɓe ala suuɗade hande kadi en wi ka wongol ka ɓaawo baape hande kadi kala tawɗo ko fussaki ko naafiki ko fasiki mo gollude laamu ɓe holino duwaw me waɗi janngo noon mi natana noon e détail ji ko wonɓe noddimi après on doit dénoncer hoore muɗum ko ɗum kadi ɓe wi woɓɓe ɓe mi heɗintina on ɗo ɗi ɓe wowli ɗi par ce que kam e yewtata min no ɗum ɗo mi faala e laggine kañum kadi nano ɗum ɗo ko ɗa jaɓi yo mi enregistre ɗum ɗo on ti deƴƴitita o seeɗa min ni jaɓuɗo a jaɓago joni mi enregistray ko on ɗe yewde ɗo par ce que a noddila ngay ni ɗum ɗo e ɗum ɗo ari a andano janngo noon si Allah mi heɗintina en ɗum ɗo voilà jentite ɗo ko woni e wolde taw hande ko plutôt toragol ɓe muñal toroɓe ko yiɗete kon e français clémence ɓayru kadi Allah waɗi on nanimo clémence on ka clémence noon ko Allah woni e clémence ko Allah woni clément ko kanko woni rahman rahim ko kanko woni yurmeteɗo yurmede makko nden no yaaji ha hakke makko nde yaaji aduna ɗo hinde mofti julɗo e kefeero hay on mo rewatamo o yurmete ko ɗum woni clémence innama noon clément ko ɗum on nanowo jaɓa bonnere nden sabu yurmede nden o fanka ɗon hara mo wawno waɗude ko ɗum woni clément joni noon clémence landetake bonɗo bonnowo dundarankejo wiyetake no volonta clémence par ce que clémence ko Allah moƴƴo on mari ɗum bonɗo ala clémence bonɗo watake wiyede nous attendons ta clémence ko Allah mari clémence hay neɗɗo moƴƴo wiyetake no woni clément ananay no woɓɓe noyna ko clément kaari wiyete clémence ko inde Allah noon no tawa inde Allah ɗen clément wata gasude donc koko wonɗon e yiide mo yewta ɗo ko ɗum ɗo haɗi guine wawa sarlon par ce que ko sifa ɗi deeli ɗo hikki yeeso ko sifa ɗi tawɓe ɓen ɗo ɓe tuttuka himpare ɓe fewta ɓe yewta gonga on ko ɓe soɗidiroɓe juuɗe soɗidiroɓe clémence on yandi min torike on hande parti public présentaki haray ko yoɓe muño ɓe jonnita e suka meɗen o suka leydi ndi jonnite subhanallah jalseɗum jonni to min fayitma min ko nandi fino en fof wawiren suusirde tawtugol golliɗen fino leydi meɗen ndimatora min ko ɗon mi faala e ɓarade
woɓɓe go non kadi no nanga sifma ma ɗum no e ganda fi muɗum waɗa fonike mange ko joni noon woni e yaltude o andita fi fonike menge en ko joni noon wonɗa e andude ɓe nanga no fewno ɓe nanga no yalta no wuurɗa on tuma hari mo ma on nandi me ma ka c'est ça quoi ko ni tuninirton Aliou Ba ko ni tuninirton laɓe par ce que ɗo hande kadi wiyete no o yi ɗum fof hari o yaltali o c'est dit ɗum ɗo fof ko compromettugol par ce que Billo Ba ko pullo kadi komo pita Habib Marwan ko camara o yetete kono ko pullo dingirayi fi on ɗum ɓeɗo fof e fonike menge ko silla jakanke bon maccuɓe meɗen men nden andi déjà ko enen jeeyi jakankeɓe sina kara non jaabi bappa ɗo mono to joni na jakankeɓe fof e déjà en passant pullo waɗata goɗɗum ko réussisata ronka heɓude du'a jakankejo ɗum ɗo yimɓe kirɗinaygo e fimum kono cippiro ngo pullo e jakankejo joni ndali juuɗe muɗum ko ɓuri kongo sattay donc jakankeɓen bien que innay ko ɓe jangana kuɓe men kono ko ɓe karmokoɓe men kañum kadi moƴƴano donc fonike menge ko jakankejo hanno on tuma an ceerno yaya ɓe ko camarade e maɗa ko an e maɓɓe on no waɗidude litton fi hon ɗum fewndo ka ɓe nanga on tuma susano yaltugol wowla fi hon ɗum hande ɗo ɓay tun joni a wi an tigi a reconnaissy wondema Aliou Ba ko ono mais en réalité na hay Aliou Ba yaltuɗa ɗo defannugol bon bref alisto Habib Marwan e ɓen ɗum fof ko ɓe mi andidiri kadi muɗum moƴƴaɓe mi wowodiri gollanɓe leydi ndin fi hande yo démocratie naatu ka meɗen ma ɗum e journaliste ɓen ko ɓen holorɗen fi kumpite meɗen ɗe donc si ɓen ɗum fof no nanga haray no mabina e ngenen acteur ɓe fi yo ɓuttu heɓo ka leydi ndin fi yo développement heɓo ka leydi meɗen ko ɓurɗen faalede hande ko wata crise heɓo ka meɗen ɗi sifa ɗum ɗo ñawande o suka Aliou e ma ɗum jogegol makko ko juuti no wawi naadude leydi ndin e ko en faalaka fewndo kadi fondation ɗo haray ko ɗum ɗon toriɗen Allah ko e toriɗen kadi laamiɓe ɓe toriɗen justice o nani laamiɓe ɓen ko han joni mo jaɓi senerde no laami fof ko ɗum fewtete haray ɗen gooli ɗen golori ɗin haray ko ɗum ɗon mi faala ɓeydude e on bange ɗo nde anndi e nder haaniji bano adama ɗi donc ko wiyete liberté d' expression e mana yewtugol miijo mum e faale mum hala no rewi e saria no mun haqqi woni yarde ni taw si ɗum alaka fawnede ka leydi men ɗo si tawi kala woluɗo ko yo jogue donc haqiqa ɓe saria on e laamu ngun garanti sana en on liberté ɗo mi sikki tun laamiɓe ɓen en fof ɓiɗen anndi ɓayɓe ƴettiɓe ni liberté de l' expression liberté on ko justice o woni busol maɓɓe o enen en jogitiɓe hoore kan konngol ɗon kono si mi wawata wolude komi miiji kon ɓe nana komi faala kon kamɓe kadi ɓe wola komi miiji kon ko haray faltodira heɓa so ɗum ɗoni windude o ɓe ɗin ɗon droit ji fof no consacra nder to fiye wawa wolude jan joni ɗe wawi wolude haala men goɗɗo wiɗo joni wo toola notre probléme mi ini yomi ajotumo ɗo joni yo aro yewta o suusali o rejeti appel on joni noon a ari a commenti a inni que je suis le problème mi invitima ya arɗo wola comment je suis le problème a rejeti appel on en tout cas hiɗa wawi arde ɗo e moi je n'ai pas ce problème kan fiye wawa faltondirde haray on droit ɗon ɓe o respecté ɓe sari o respecta mo laamu o respecta mo enen kadi respecté mo hande gon woni droit ji meɗen e gon woni devoir ji meɗen donc si ɗum ɗo manki haray no metti yigol noon kadi golle ɗe o jokki ɗen ko golle droit ɗo wolude so yi goɗɗum ko feewa sai ɗon ara wawata wulude so yi goɗɗum ko feewa no wawa so inni so ferjo no doginde oto kono wata tournude wala mo maɗum wata sensibilité si andi ɓelta fi dogingol makko ngol haray kono ɗon mi fala e ɓe takkude fait que ko golle makko ni ɓe takka de fait que koyɗo fonda aw an kadi siɗa ardino tabital pulaku a wawata yiide neɗɗo ɓiɗɗo pulaku no waɗe doole no waɗede jaggu ronka immade ɗum aray no way ka wiɗa ɗo ko sofejo mo tawata no jonna oto wal ko noyno inna o démarata ngal ngal oto ngal yata hay nokko joni noon an hiɗa yewtude fiire fondation a wowli kadi fiire fondation ɗo woni laabi tati nayji ɗin ɗi timma si gayni o entrevue ɗo hunde ɓe takka fii ɓayɗo ɓe falake crise ka leydi ɗo e kadi ɓe hasike kadi hikka ɗo en nani fi ala crise kañum kadi ko ɓeɗo fof woni e wiide ɗo noon miɗo yi ɗo conférence de presse momi andi bappa en non ça va mi ala ko mannade perdude temps discours chef de l'état o inni o hikka ɗo élection ji waɗa transition lande et cetera donc si tawi ɗen faala kadi ɗo fekkino faalare ɓe hamtewde ko fof tawede golle ɗo donc ko joni ɗo ɗe mutade golle no faala ɓeydude ɗo hay ko ɓurdude kadi toragol jama o fof yo ɓurdu gollidude fiɓantal leydi ndi yen évitu kala ma ko wawata addude sattedeji hakkude meɗen e ko waɗata haronɗen faltodirde ma ɗum koko jokkuɗen ɗo ore fondation ma de transition on yo gasoron kala torde no falirɗe no haare ɗum ɗon taw toriɗen yimɓe jama o ɗimmum ɗum kadi ko musidal Aliou Ba an hande famille makko on ɓembo makko ɓiɓɓe makko ɓe nene makko e haare ko ɓen ɗon kadi ɗoni fewtude mi ɓurta
Milandi ke may arnata ka live do wala ko no woni ko mi woni problème jettu appello mi do noddude mani ni jettu avalo courage susu mi suusi mi jodi ke do mi do yewtude anka di susu kana gorko anka da way wa senerde jettu appello jabo haysa yaltinta yeso madan go yaltu tum ara wala mi do sila si premi do ko mi pre edita gon na invitation mi wada ma do ni mi jonnete woni possibilité ya yeto jama on en quoi je suis le problème oyi o susali no gasa don santu de nini do ajouter de goddo mi wada capture d'écran o yon ko mi woni mo ajouter de kom ok dun do ko mi wadi o fiyo jama o yiwu mi do ajouter de do ni goddo wardo wadi commentaire inni que je suis le problème mi do ajouter de mo nini fiyo aro wala sida mari courage sida susi hore ma tigi da holi hore ma yaltu mi wada ko mi wada je vais te donner la possibilité ko do mi invite ma anjo no turno de goy tareje to non de ko wanno da ko ngala ardo e lo courage arwola mi do yidi amin goddo yalti to way kene mi da o bakko fampo min mi armi jodi do mi woli a visage découvert ko mone wolde do kon fop do fewde do mamadi fewto mi woni fewde do onon kadi e lo courage yaltite a wi on ka commentaire do et je suis le problème yaltitino wola en quoi je suis le problème puisque toi tu es la solution net que des nuls quoi sincèrement tu perds mon temps avec des gens comme mi jonno ma possibilité ya do wola si da su si redu tigi ko on ay wolde ko si ko gorko ari do wola mi jonni ma opportunité en fait on faut qu'on go to vous êtes tous des fiat on faut qu'on poltron fuddi non e kanko lando modo on kanko mamadi c'est le premier poltron mo andi ko me yewtina do me invitino mo yarka page do susali. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'êtes que des poltrons. On faut inviter à l'ordre. Macanera, moholo dongo. Tumajo modongo, gaulor modon. Minuti modo minioaro eota. O susali arde do kanko yugol kanko hula ta eote. O hula ta eoto. Mi inviti mo yoardo puisque mo andi ko mbo woni me o susali arko. Ah c'est donc to ari capable. Si vous êtes sûr de vous, si vous êtes vraiment sûr de ce que vous dites, vous êtes fort. La main ne tremblera pas. Venez. Pas du corps à corps, ce n'est qu'une vidéo, ce n'est que virtuel. Même là, vous n'avez même pas le kilo, vous n'avez même pas l'audace de venir parler ici. Et c'est vous qui dites que vous êtes fort. Vous n'êtes que des nuls, sincèrement. Bon, mi wada na en jango bayana si Allah jadi, mi wadi tono après antenne libre par rapport et ko fokkiti kon. Jango no mi do mari consigne jodi mi jonno tam mi tori kala woni baldo meden hawrindina e sawab allahumma amin allahumma salli ala sayyidina wa sallim wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh are kala mo tawata mi woni ke mudum do ya fol mi yewti do ko no mi wiri non c'est bien sourcé moni yewde do kon fu kanyum kadi c'est bien fait ko yimbe tawbe aray ko pendimbe hakkil mojja e mum e nguwaaju ngo mi nabani do kanyum be ngure mabbe den be ngure be gawal be no tawbe be ngi be andi ko hore fello be woni e mi yeti kon kadi grand kanko Lama Sidibé o anda c'est amicalement mini on adumodo. C'est un grand chanteur d'ailleurs, l'un des rares que j'écoute, que je danse et je respecte. Musique ma kodin ko yewtata ko tindi etali ko hakkil ko wolta o wi won mere yanga talang o morso makko do ko nandita nimmi ko fode kuyati e fewtuno Zagering fewndo di mitineriji wanno dans les années 90 Zageri inama mile de ina fa wotore be inama mile de konko no wontuma o wiyetedo Zager on sorijo fewndo be arno be ataki kanyum kango sori be yaltuno yey wujjo e otoje be yawno wontuma be wujjo e otoje be yawno balde motor ala hino alaji Ousmane Fatako be yawno be wujjo e den bay mitineri on esui be yawno be nangiri be goto kanko Zager mo yimo fewtuno wolani dum non ngay nebano do kanyum kadi rewbe no ka rewbe mere yangata lan koko be wi don wota mere inde modon tunudo mi torike on mi jeji on onon de be ngure hittunde teddube tawbe no andira sobe no andira nundal no andira wakkilare on ala e modon tawdo are ko wondo e borjude on fop o wadu ni lakkere modon dabbudon halal modon ko hore dun do wondon dankade biro e wata on gerudo mere tunina mere yangata lan ko dum Lama Sidibé waji o be yimobe be wola e goddi gono tongo yon sikkay ko hala ciakane be woni urde wonde ko longintebe wola kanko surtout Lama Sidibé no woniri non
lama sidibe ko on do dabbude no woni dabbirde non avec sincérité honnêteté golle makko ren kadi o yangani de o jangande ila fewndo wonno ko GTZ zere ko rek ala na de do biographie makko ngare ko dum tori kala woni balla meden hawri den sawab allahumma amin allahumma salli ala sayyidina wa sallim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh rendez-vous demain inchallah